kasa bibia nti no that time so na me fasting kakra na me man attention kakra nti na woni boy na kasa akudu ba bi say me patron asofofo ye di mu sim wonu ma etwitro ye di mu sim chese obi aye di obi esim sofo so ya hu ne mobo ye di na sim yo papa sofo me pesa me ba tie me ni anto ankomo ne so tie me na me pesa me tie won nsem ni mu se asam ne ye wani bresem ansa na mabusa wudin ne empo ba bi a wokasa firi asam no se na epagya pa adawroma ye fra wo sen e patrefe mo puku se si ehin fa ne wokasa firi patrefe mo Dubai na Dubai ni nso ye de nasim Ghana mema ye di wonu musim Ghana heya mema ye di wonu musim wonu me we Dubai ye di wonu musim UK fo ye di musim na se Ghana fo ma no se ne ausitie bia de ubesim papa so foto aso why anti mi pacho wana branch ya na kodi nkomo exchange number nyina nti na afi na me fasting kakra na me man attention ti uma na obebusa me say meti SMS nka meti abrantia na wodi ni picture be kire me nka obebusa me 3 times na me ka say bibi ka kire me say da bi ene bibi koso nti na me say me hwehwe abrantia no Facebook nti no me born no me hu no na me ka say woni masimesi woni invite na o say na Facebook friend na me say me hwere no wabebusa me say bi me ntia nti no de wo mu bia on kan kire me ye mema ti me born no na wo kan nyina kire me say ono na be chat no na obusa ne say o hin fa na o chen so man pon obusa woni ne din kombema oba be ma friend request as testing it there and o yes o pen no nti no open no say onya abotire nti no woni ne din koma change number eba WhatsApp nti no boy ne say get na get ni free adwuma ba that day no so na me nso me na kasa ama me de mada ama get ni free adwuma ba ye no na boy ne so pese ohun no the one the body sitie ema na get ni share adwuma kale ema boy ne ka chen say on sorry na on change ne ho na on sorry na ta na share na nya ne free on change no na get ne ko share na team na be da mpa so boy ne numa sem recording ni na wo no wo sing omo band ne sa wo na sing free wasam we die ehia cameras yo ehia cameras akese ensambe ensam polo yen nyina ato waso na huna ye ma band ne sa sebe de wo na senya di na nti boy no me frɛ no na mebusa no pɛ be ka na o ka che me say me se me fifi funani a me hu saman na me se me sere no na saman ko me pese me sere na o ma me nti o ka bibia o ka bibia e kire me na me se da bi asem we de me nko a me ntimi nti me bɔ obusuafo amane because o mu nyina nim se me na onete nti me ne bra panyin se be ne papa afrim kakra ne bra panyin na mo de na gina o se ja na me frɛ na me send recording nyina ma ne say na akoso nti one ne nkasa ma me ne bra ne ka che me say sebe oba ya tisika wa ne kura no odin kwasha sema ye ja no na de ya de ano atum so say be ware no na me say okay Martin afi de abusuafo no me nti obi anka de no so no me nti na omonka investment na she nti ekoba say ya nti ekoba say abusuafo no say omompene ma me ne abawa ne enware na me say okay mini problem bia ene me kro mo kasa no me ka say okay asem no nka wo se me ne siesie but say abedru onam so mompini a me bo me sofo ba kwa mane say won de won o mo nkasa na bibia tuntwa sofo no me de o mo nyina number ma sofo no eto credit sofo no fra busuafo no baako obi aso wompini na me say okay ene sa de a me so kama bon hu bia no say be me ne no endada me ne nya bibia da nti no woje o fa bibia me enye sa enya ade a mepene omo se makasa anti matrete omo me makasa me jim si kasa enya sa mepene anti matrete omo eno so ekoye nsem bebre ene ade nti no me ma sofo biem esample omo cho ne sofo ba ku bi ewo ayi adwra ono so ne kasa ye sa ono so omo ampene afigel na afo pese like one me etna
like say busuafo so mo mpena opese wona metina esie na mse da bi wo say busuafo no eba mu bi so mo mpena dia afam sika ma me na bibia tuntwa mpacho na ntina de wo honom no mema wono mu tiri mu poye papa mema wono wo adwene pa se wo befa ma bi na mpo te bia wono mu wo mu nyampo a wono mu ahye wono mu ma sama no hwebone a wono mu die wono mu de mema yi sim ya mema ya yakayaka de age mema yi sika twe mema yi di abusuafo ene score line no ya grace for score line mama brotherhood asha saying sisterhood asha saying ena die ayadin o enti bra mami misawo ensem a wo kan ene nkomo a woni mi di edi mfie saying ene yedi hu nkomo ne me pacho asem starting last year ya na started last 2 years but last year ya na say nsem ni na bae nti last year na asem ni si ya nkasa gina so mame na woyire no nso ya ne nini nkomo sanse asem a wo ka no ehihye coat dodo ehihye parachute enu nti ma yanko oba ne ho so nko bisa no vida te say vida hello oba vida te say nyame adawro ma me ho ye pa vida ye frame nana Yaa Serwaah na me no kasa sompa kasa fidie so awia yi yenka bi nhemu nim ne ekro na asem kakra ka bia behwe ye matiri so ye te nsam no ye se ye ntena faako na ye nhoro mfa nsen dan ho saa ne santi ne afra wo woni ma brantie bi afra no opoku o Dubai me pacho opoku ya odien vida enkoma me ne wo boni hia pa nti ugina yi a ke beboa me ne umienu vida mami minim se uwa adwumam ena mafrew nienti amafrew ne se obi ka asem ma ne tonframa mu a yenya ma ne nkosa sanse de otie no sane a wate no saa na obefa no saa na obebua no enu nti na mama frew no ye pese ye hunu opoku a wote Dubai wadawro mawu oya dien enu na be me ye hunu se wunim no ana se bia na nya no korempo vida oya odien eva chama menene enfie sen 3 years opoku asam a wo ka nyina ne se empena twen mu na mo wo onye wo Dubai na wo Ghana ha na ensem bebre wono adwena na wafa ne ho ne se opese obeware wo enye se bia wo fa no watwempena gya wo na yaudie kakra bam opoku se no de na si no parking wono nso so e be ma wabone ho moden wo ho wa hyew ankasa edia ben na asie nti na opoku wudi ni si no parking hello odomitie wa vida o se say vida the American ne say opoku ya owo Dubai yi wo se wona watwempena na mpena twen no wo hwe na kumam hwe moden bo a wabo a wo se wontimi nya ma ne enkokwa ne sen wo se wa hwe o pa na nso se wo se wodi ni ti no parking ya wani nyin hu biom kra ye busama me die benti na aba ne saa problem bi ani wana wuja no na ene problem bi ani wana vida wuja opoku dia wo se ensimesu ne wo se trust ni ho wo ka trust ni ho a obi pese o di mu nchire mu kire sen me de dimoni vida ene ne tintin ni ti a watwa mu nyina ne se
wo poku de asi yeso sensi so sa eka bi a wabɔ ɛwɔ ho bi a yankɔpɛ calcio calculator na yɛfa mmɔka ne nyina no nyini sika ne ya ai sa no de asi yeso se nte sa wonya ma ne nkada Mami Vida. Mami Vida. Ayiro. Ye besa afra why asam ne hu hia emuaya a wode ma yen no eno ne ye gina so de ama abema no no ahunu ne ono nso beye chese echo de bi a wo ho ukoshi abema bi na ne tirimu ya den a e wo nyina so o Oba Vida. Hello. Vida me no kasa e wo Sompa kasa fidie so ye frame na Yaa Serwaah. Na me bi ta say wo yin fa. Me wo ahwa Sompa. Okay. No my imagine say me ba da. Yes, I want some. And secondly, ni angasa no maybe me make you remind no. Me bra mo ye say me tyansa. Na o wa tra obi free one wa ba. Ma fe ni na ba na ya ba. Vida wo se trust bi anim no won hyeda me yehunu adekode airport enam so a be ma iwu gyan no eno ne pese yehunu ne tebe ni tie mu ni na ne se wa no afraid amen wo ho a no afre hwan no afraid me ya me ma yente Vida nyabotre yente ne awo ka no gise wugina ye di mayen because ensam a ye ken komo amini wudi akonframam yempesa ye bebo odin bone ne yakasa wonya bia na so wo story na woni obite na se wonni trust bi ma no a ye fiti preko pepo ye sisei woje na ade enso hwe ema ne bi se ya na nam so aduabɔ mpa wiase ye o be ma ne ti Dubai enye woni wo na te Ghana ha ene watwu kete so enye woni wo na te Ghana ha no watenkate ba ku sei bra ye ni di nkomo opoku be obai won fifi mu da wo wonim ne ewom won fifi mu da wonim ne ewom opoku meti on kapa mo enti se say no Vida ya ni di nkomo e wo say se one pack calculate and fan to scan ho na investment ya wa ya e de ba de na ade be ye no oh me pacho say asem no e ba asa no me say sade on fam sika nyina ma me but oma me sika ni bi one bra mo kasae Emma ne kan sika bi amount bi man de mame but na me nim say na say opoku sika na waji aha me pa cho o kan amount bi a e che say no na me de amount but na kwa say asofo atwa e ho hye bebre nti no mo ne me ka senti no na me nim say nema e be solve issue no but not me say me fa friend ko de ma be mama ne didi matem hey eno akura ma police ni bi o mampon ho na nipa ne so police ni o mampon nti no me picture ho no ombebo me wanted ama omo de maba ne bra mu nyina say ombebo me wanted ma ombe report mama Dubai ma omo de maba na me say okay opoku mami mi say wasemi wo say asemi mu di kan ekan bi na say metie won kasa ye mu a wo di kan di sika ne mu bi ana on say na me kasa sika na kana ma bono ho no na o kasa obema me ti wa mami bi na akabi no say opoku tie me asam ye very simple eya me bi say obi question na be say o go straight hello mami gina so me ba so gina so opoku sika sai wa je fi Vida ho what you are saying is me pacho mama me 40 million Vida ni free so ma maninka entro opoku sika sai wa je ne Vida ho
Me patch 40 million or the amount. Enti opoku sign anka wo je free vida ho as whole in whole wo je saying. Oh, me say no. Mintimi enye ibe me de me kakra bia na me pese me ne kan se na sumje baba na obi ate no ba bi no ma me 100 million. Opoku wo ye nya broken heart. Opoku wo ye nya broken heart. Nya abotra ma wo ho. Ye nya oba no a. Oh. Ene brotherhood da from fam brotherhood any sisterhood and na go kansie no sisterhood e the brotherhood achi aka form we no ya hye enti opoku da form ne enti bie wadwunum ne ani nkomo no opoku ade a me pese me hunu ne say sika ben important sign na nanka woje afira awura yi ho. Oh, nanka meje 150 million na afiri no ho. Opoku nti wo de calculator eto hwe a wa hwe vida ho no e ka ni nyina e 150 million 15,000 Ghana cedis. Ma me pa cho eburo na kwese na pese me twa ma 15,000 Ghana cedis ana say 1.5 million kan it sika no e na wo ka kire mu kire me 150 million America 150 million na 15,000 na me pese asem no ye be ka kwesi na yibia tie me de e ka ma bo no na ebro but na me pese me twa ne ma so na me so de 15,000 na wo ka ho asem so waje 40,000 me pa cho ene opoku em se wonim scam waje 4,000 na 40,000 Wama me 40 million. Wama me 40 million na say 4,000. Enti se say aka sen. Aka 110. Na say 11,000 ena aka. Enti na say kia na ken say wuji 11,000 e dey free. Ababa wa vida on pnada da. Wan hunu na han mu dan hu ni brazi aka lampo da. Wo je dey free ne ho. Efri so de wasim. Sa na wo pa kire. Me patron. Hey, Abusia, broken heart is real. Broken heart is real. Minimbi, mensha one more pratry nimbi, nanso metimi atena haka say. Esha opoku di asha vida no, ebru sika working. Enti opoku se 11,000 kwa na aka, enye German nkai. Man, kame German aka, but my friend no I say what the bema fufuru bi na fa phone no go catch me say onyi say broken heart acho oh ma da bibi bianche but me broken heart nche say ono na allowance a me o say ono na allowance a waje no Ghana no na me ma ketua wa ha nti me pa me kwase asem ko edidi matem bibre enam sesa de ya why na be na wanya na foforo na ekeka sa akere wi but me de minim say ono there because one the phone ma be ma no na ogina be ma nchen na wo ka che be ma ne say o musa me hwe se me ne tene se me hu ni se be ne panty mpoda eh emema pan so timi investment go wo ba wonim no unhu ne pioto kola da ni brazi akola unhu da se tesen nufuo size se tetesen eno ane se o maye sa video ko yi bi na ode nufuo ya kire no na afi wode phone aba na han mu sa na watwa na han mu akire no asa ni nyina ye 15,000 ese ebomu bebre 15,000 jina so e na afi yenkwa oba ne ho na yenkwa passe mi nka nkire no na yenhwe de obi onu nso betimi aye de afa ho empena atwen yakwatwen adofo nom yengi receipt yo wo kwatwen empena akwaji receipt vida ayiro vida hello mo afeni ani opoku adidi ne nkomo awie na opoku kire mu a wose wama ne 4,000 krampo e wo ka wabo e wo hone e ho manje asema o kan mo minim sa wonte enu ti na meme kire mu di a kire wo no
Was so from crown poor Bama for Robin Nefa. I no cray. That's all. Obianva. People of that day, no. Minimum going in a flower. Anna may elect may plug the pen and so may mammy. But not winning bump on the Baba plug will see amount Aquafa. All the time, no, about maintain the oh no, a very funny thing. Oh, yeah, no, family. Vida, what didn't you say? 8. Vida, what didn't you say? That's 33. 33. That's right. Vida, I saw your best. Vida, Dentina, Bema, Wishiano, Bia, if I said 3 years, now more train panel of François. Wishiano, non tempano, na kwame nothing and once say, and Kawkra won't penno, no one done a husso. And you can say, Coco say. Ma said you're not a teacher, Mutra winning to that. And until I am out to what Pena said, what you tell me, I'm done what the other people. Obio better be ano. Omunya no grab for match na dada. Enti wunchire mu ne saying. Rebacho. I'm American baby. I'm wanting you save money. Hey, madam. Madam Vida. No, I'm a Madam Vida. Bema bejina kasa fidi kese yi so. Ka kire ye say, wone watwempna. Ama sika odi ahwe wunyina wa hye egu 15,000 pe ama mama ne mu 4,000 ama na 11,000 asam mu kire mu a wusi wo ni pampi ntimi nkire no what 15,000 no 200 Vida wo den semu di agro baby I no na di na ko biye no. Me said any no everything on one catano on one in your wire. If you know to cut everything short the other way. Enti ne kwa say wuntua enya sa. Yes, then out to 3 years. So sorry and all the time complaining. All the time not to me no maybe. Complaining about it. Vida. Vida. Tie me. Bema wetimi afraw. Ama ne yonko bema tie bi America no. Vida. What they are not to see no. I everything you. Na ye start to say ye ka issue no. Yes, me dia ka issue. That's why only just 1 year. 2 years me dia issue no. Me pastor me they be abusanto on first papa ni en first ka currency ni so cheche mame en pa me show it's a thing to this man en pa me show say on this can and on pa me show we saw the gente oh yes sir the gente oh see me e family me nakedness e ko send me pastor straight no I said it am me anum ben no money bi on one friend we say you don't send any me naked video me pictures. Me my reporting number Central Police Station. I report number Asante Regional Police Station. And they are looking for him already. And or only way. What you need to know? 1 month, 2 months, 3 months. Someone sending me 400, 200. Baby, I mean, wake up. Vida, na say what's no sikaya. Who ni say your friends 200 and 300 ni ade. Who ni say bia enso. Adan kin tempa no won kan chen say won na jai na obi anko ne baby. Mba so who tie me. Ni okasa oboa. Me busan say obetumi akan yankopon no kwese matema no bisa ni sada. Bisa no. Me mbusa wo sheda. Furniture say be ye o ma unua no ma ba besesa. Ke wo me ho no wo de ma me no truly nyankopon ani niye ma to me buase calculating ni na dey send you bisa no 5,001 and I'm sending ni na ma o me no any problem. What is your issue now? Fine after me ye no ka me say me crashing and after na me ma ba be po and yes dia o be tre me ndu be tre me dia after Facebook account di me dia ye I didn't mean nude picture. I DP. I DPO. And I will forward the mommy brothers, name sisters. Who did you send me pastor?
and who all the time who threaten me online say always post social media if I don't bring that money who demand no it's not fair me the car na say you see how me go Vida ejina hwa na tuna ye no imagine one city means ya so bet me aka nyankopon nim no kora Busani fiscal the mommy no. As soon as mommy dear man no. Me were all the messages I was sending. MTN will never tell you the truth, the wrong thing. Me were every evidence na se say Vida opoku container na wa ya ma no so ye be ne den. Ne den ya. Container. Ma, me bra, me am di na chi o doctor wa ka. And I'm born in hospital 3,000. Hey, Vida, ya dey bia wa no aduro. Brotherhood for na container, Vida container no just some bona bongo. Emi akoto ne mazi. Hey, so I ya ya be funny for video no. Every day, there at some who no. Even if sister, we free me can sister here. And so on the best of come as a mammy na member kasa. E na sister ne here. E can ono to say can't here. You don't know the become master mamma means oh mamma in one word. This was some boa but obusano. Mo fesi ho. Opoku asemu me pese me busa wo say ene say no kre. Se Vida ye di ne ho nkomo yi watimi di ne naked picture. Ako create account wo Facebook. Busano. Man. Gentia, Vida, why me awa no aye nti dia wo kan. Opoku, me sa the question na ba biom. Opoku no kre say Vida, what me the naked picture. Akwa to Facebook dia create account. Man, me pacho, ne bra ablock me. Opoku tie me question no na ma me muaye me say Vida ye di ne ho nkomo yi no kre se watimi atam ne naked picture e de akwa create account e wo Facebook ana ma me pacho da bi hey uzu jantro enti yama wa evidence ma me pacho yam fa evidence I want to ma they want to say I'm broke me flow be a me no and no me here ya okre so the Vida naked picture akwa create account on Facebook enti yama wa evidence ya edi adanse say asem we wu opoku ye me pacho me enti di enti na wutwa ntro opoku di enti na wutwa ntro what me afa oba naked picture e di akwa create account e wo Facebook ewi aba be ka kire yen say e hwa wa hwe ni nyina no wuji usika opoku usika no wunya ne china munya omu nyina mfiri so case close baby a opebi afakọ ya paul why opoku on behalf of sisterhood yes killer yentua why opoku ada na mo yesa hello ma ada na mo yes opoku ni hweka o hello ma oh me pacho ne brother na o ma block me me ye nya say me post two video bia o eno na me de send o ma afi o ma me attention so what you say hey you opoku why am na ma me pacho o mu nyina block me but me ye no nya say bia me post yo eno na me de send o ma afi o ma me attention o ma na me kasa so o ma block me enti dia wo ye no wa ya de ye wase ye pene o he bibisa ma me pacho ma post o but ase me de send o mo se na be ya o mo opoku onso wa ma wasem no adane debia ya ne yesu ama mema no bia wonum de won ho asi wo se ye fama ye wonum yie wonum sa tasi fom bema timititi ni mo rem de shoba de oba kwa nesen shoba adwa ye ne ma bebrede mo oba sidan po e mo oba na so oba ne timi ma ne nsasi fom sa ne ma ne ya na ya pa ye te wasem no ye se aya na so opoku sadie wen kwa wutimi ye no opoku wanya de adua na wobokura ebekun a me na me ka kire wo wutimi for oba deja
ade kokoko sadienti man ya na etumufo amuntie no he sa woni be amate woni be ma atwempena ma menka asem we nkire wa wiai na ha mani ase na fa no ka kire wo say yenya video call ma menhwa wo nufu ho kakra ma menhwa oto ho kakra fa kwa form na menhwa andaka nu wo bowa adechi na asem ba nia wo hunu ne ne no eno ano de beto ho eno ano de beto ho yenya ne ntie sa audio bi wa ha eno ne ya hwan audio a yo na Vida suma memra so he Vida mo ani na ho Vida mami abasiri wate say 33 years no wanyini o ma wani na ho sadie benti na woni be mat ate for some time enya ma wa e wosan hunu say enya ma me yentwa so emi enkodidi 200 cedis 300 cedis no achi enkogu ye ho ani mu ase o won say sansi kan kitinkiti ya wugigi ye won so agu ani mu ase ye Vida mo wani na fe kanokre be ma afre ama be ma foforo afa ne wo dem wo say be ma no electrician Vida make me a friend say ya enu hia yen make me ama enu hia yen ye kwa so dem no ne ani ho enye dem o I am adwumam Vida no kwasama eti Vida tutimi nya boy so Facebook but I say wutimi share odofo o Facebook oh man I to say some ntwa so on behalf of sisterhood and I made a stamp kese de asi case we so say Vida sika no wontua ne wontua ne chena wo chena chi kura ka ho a enya de say Vida sika no wo betua be ma no nke ka bia ma no nanso ba bia nkomo na kwa kwahye no for ban fonyi ya wo bo adaja de kwoto Facebook de be ma na nya bia eye obi anko ne fie Vida obi ani bibia aka eye obi audio no eye de asia na asie ehunu de akwa akosie eye obi anka no kore obi editro be ma na ni bre ye na broken heart che no won sa afa de wa frɛ sɛ wo gini sika na be ma wo show ba wi a say investment nya investment ketwo o investment ye wo ba ho no enya small investment o 3 years fanisa boso mi bia o ma ni sika fanisa boso mi bia chese wo ye bibi sonku bi de ye de ema no container nyina ba mu enso be man ade a wo ye ye nti me de me hu ne se ntwa ye emrepem no ye de phone lines ne betum panyifo emra asem we mu na afa ye hu na asem ba bi ye de be fa maame enehwe generation bi ayaba no won se de bia otu ye fo ayemfa ka bibi kire wono mo ne tu wonfo na na ya medase abranti ya wo Dubai. In fact, me didn't know yaw ekakra. Ube ko kra mpo na ne maame eti ba bi kra. Wo mane no. Ne maame kra bi kra no woni no enni nkomo. Distance ade no relationship no nye enipa nyina na etumi. 3 years wodu ano ato oba so o magana kra da. Ena wo spend wo oba no so. Oba no nsema ya ontimi nka no. Ni nyina ne se ontimi ntrase entwen bema shefa na chi saa wodi eye saa enema no jumwa na sebi wonya ne nsa no adwuma so wa han edan ede ama no na abrantie we se me pese me ka asem kakra e kire no sebi oba ya wo hu na deja eda woni no sebi na ada mo na mo se mo ye akristofo wo so ye osofo enso so no mo twempra enso ko nyakopon ya sa no ka no wobaye ene wa trase ehun se wono na kwanya onam so ni ntire ontime no ntra wono mo ebiem enti wo jai na ne ye me ya ne se be mai bo wobaye enuanom amane reply ya omde ma no ese wobaye ya ne ho ade akura mpo ne sebi si etimi ja no si etimi ye ntse ne ye nya ne ho ade omo ya we womo ya we ne ekoso nyina no because ya sansa no na se nkomde ma bra no na adeba ko ya me pese meka ne se wo ba no efo se wagina yie wonya ne nsa no adwuma nani ate at the age of 33 years won ware ye debenti anyi wadi wu meka no kwa na kire no 33 years wo kura wo nsa na adwuma wo bobra papa
and when it down na sebi o senye me na bia me say sebi nye me na bia ubu omo kwase a but this time na ko ware ye ko school nyina ye bibia chi no 25 years na ya ware and almost marriage is not an achievement enye achievement ye ti ase na so sa brabo we no a o mienu ebo no so enye achievement omo nti ase me say champion obi akwa wade ya to dan ama no obi akwa wade bi ama ne ho ka nyina tu ne mabusuafo nyina gu abrochire aware pa bi obi ko ye de na gina yie ama na de yie wote ma se enti bi asabi wo de anya enkasa anya achievement na ya achievement mo obi sa abrati no me se me kama ne ti ase se eya kwaya ama empra twe no eya kwaya ama so ne na de so ne na yo eya kwaya ama ababa no wonni di nkomo wo wesini ta wo ne udi nkomo so wesini ta wo ne di nkomo kasakasa bia aba no mu mienu nyina mo nka no kure muntimi enchiremu esa asempoti se ade we na we ye we na wo mu di asie ayesa ba ifo mienu amakwa atu akoko anajo obi antimi nchiremu yesu yetia no sabe yenya nkoda ye di ani fam no ne ehu bebe ya asem no so ekro enti nana ya me pese me kasa kire be ma ne se so wase eka ne ya 140 million na se ya well ono wa na eka se edoso no watwa bi egu na Dubai boga sika doso a 15000 obetwa bi 15000 we sika doso mahwe oba mijimisika e 15000 me say that man person me catch ne say was wo frɛ girl no enuano mu a wo mo block no emfa so bia ni so me se me ba ne wo ne me catch ne say ade no wontwa so sika no wonya achiedie container ya wabo bia no wonyo you do me I do you to do obey ade akwakoto say you can say Facebook so Facebook ni ade a it's an insult ade we ya wa ye no wonim say ye betimi a che no de ade we ya wa ye no e ya ade ye wo mra kra ya tra to ho ya tra to ho enti ye nsam fun sabe me nto sabe e ye nsam fun na brante no edie no chese obeso gu obenanim ase nya sa kwa no so fa edigu obenanim ase ti sa de we ya afese wa ye no so wan hweye ni wan twa so no antane ba bi sabe ga no nya ono kwa na ye oba e wo wiase won twa so no antane ba bi me fe ne be da yo fa won fe ne for what wo mo so mo mpre ama won ware wo mu nua ba wo so from for what we e tintintinti no wan hweye ya wo sem bebu se wo hweye twa bibia so jeskan maninka je bibia ma onyankopon no e na areto ewo no na oba no so divide me ka kire no se jiba no so na ono so de tia won na etinya kan samachi wonua mema no ma wo ma convinced e na wo mu ta na chie na ma won hwe bibi so yie o bi se san odidi emema na at the age of 33 years one worry years so na oba Mrs. Champion oba won ne te Ghana ha mu mienu kura mo te dan mu empo na odi wusi mu yi e fa wachie awim na wo te Dubai 3 years won oba etwe empra o Ghana twa we brem e stupid ade e mo te akwantu ya no mo ye no e ma ma di wo mo deja ekokko chechrom e ma nso muntu mo hofo e ye sebe nsam fu na mu die no mu ye sex e wo ade so so e for what sebe mu ni mu nyansa na enema ye onyankopon de adom emma eye nimonyam e wo so se de abu mo giregyire no ba bia ba fa bia mo giregyire no oba bia ro no the name of say obe wane me obe me say nti sebe mu nya common sense eye nsam fun wa wo ti wiase a wo yesa ne ma wo say nyina me ka kire wo be ma obedo ope nya o twa wo say wo twa ne kokora wo de obi ho eye nsam fun na mu die no munya sa sebe kwa asem no mema nso ya mudima ne sa de nso shame to you mani wu munya sa ne ma na nye onyankopon de we say ya de be ya wochi ti wo de ko hye kokuo mu no what ti na me kan say na ya hwe bibi ye na so wankura ne hwehwere me de ma no be si ase na ya meda say adofonom Lexter Ghana ene de Yaa sanitary pad de abedwa so se beboa ama oba bia obebu ne nsa bia na hotoso ho nsensem bekosoro enti wo ye oba na se wotemenka mesra obosomi bia so a eye Yaa sanitary pad ena ohia mepa cha ya ne tetrete ne ye wa na dantamu wonya bia beboa wo yie pa 24/7 na se won soso wo na mu a wotwi fam a frempanyimfo e na won soso kwaje wo de ebra open dodo atu 0302 235295 0302 235295
Kengen Energic drinking water. Wo pensu papa su krogen pa de anomo a ene na mesrew Kengen eno ne nsu krogen a wankasa wo hia beboa ama wapomuden ho nsensem pa atimi agina brane mepa acha o man mu ba bia obefa bia Kengen nsuo ne yato apete eye nsu pa enti unya bia ya tobi nenom Breman UGC ena ye wo aba Oru Junction woni mpanyifo bedi nkomode na ahoman na wo frɛ 0241 44 9191 0241 449191 Joycam Roofing Company Limited me say and someone more can ye no kre wonom se nyame bibi wo soro entima wonom manensanka nensa beka dia na ye ka nchensen papa egu dan ne so chensen be ne gu odan to sesi am no ka sei awiase na na papai chensen bi wo ho a chese enkoye wote dem ne nsuo ebro mesrew Joycam for de ne de ntesa akra kumase ba bia wo na ma otimi hia yen wo nkran so a wotimi ehia yen tachiman sunwane tamale boga wa ye wo ho me pa cho me sai kai wo se kumase sokoba ampa me ye ne police station no ene di animhwe ahoman na frɛ bra wo hia se ye beba beboa wo 0540 125 816 0540 125 816 Kingdom Herbal Center yen ye the Kingdom Garlic Capsules and any bitters e dia bedwa so garlic yaduro no ebi wo ho no mo ya na ebon garlic dodo wo mpɛ ne saade a me pa cha ne capsules nso wo ho e betimi aboa wo yie pa ya wonya bi e beboa ama stroke ne hypertension ne akoma ho yade ne nyina atimi afiri so de akɔ sanso ne yawa Kingdom Ginseng Power Capsules nso wo ho eno nso so boa masisi yade ne wo no mo a o manya mpamu emre yo nyina no atete akwa ama wo no matimi agina wo na so pampe Tremendous Capsules enso so ewo ho edema wono mu a wono mu aten na mu yade wakwa akwati gononom ne ade a Tremendous ewo ho ema ho Kingdom Herbal Center na dia dupa sei ebe dwa so frɛ wono mu na gye wo de 0597 298 855 0597 298 855 Liberty Conference September idie ye eba so ye nyina ye kobi ye papa oman hene yaw adubuache opanyi kese ne nyankopon ahwie ne nwosra no ede afo ne tirinwi nyina se awie ye bremu yi ono enyi emfiri ahokyere mu mfa ye nkwa adom mu mepacha odwumadi eba so anyomtofo na dɔɔso Minister Kwame Jedu Minister Efe Grace Minister Seth Echampon wono mu nyina gina ase on the 27th September ya Jubilee Park ene ye nyina ye kwa akohia ma remfi se wo ba abomoden na pekredo bi to mekire padlock na to wa yeri yi bi oye yi bi faka ho na afi ma remfi handkerchief fufuo wonya de duru ho sei pe ensenkyere ni nkwa ena eba bedi wachi wadawroma ebebo anopa no nsia tututu na yade a wugina ho na yenchia no oh glory no waje so hallelujah so mpasika kese wadawroma twa bi yufu nsese na sika no emna mehye ubotom kufu ni ehia se obebo star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash na afi wa select sompa twagumusa na wankasa obehunu se ubotom ba dede na nso so ani atimi age pa Republic Academy yen ye the city Montessori edi abad town enti umotofo an obeje ntete papa de ama wonom no manyina be yen panyipa enya ma menkanfo Republic Academy emfa mawo wadawroma akora no di ni duru a enya Ghana curriculum ne nko a Cambridge de enso so wo mu bi eni da hopa kwana kwosohwe ebeboa ma oba na dwuma timi abie wa ye ne bibia te se broni ye ma day sanso na ye ma eye boarding enso so ye wo Obom Road ye ben Lamte Hills ewo Kaswa ama Saman Kwantempon so frempanyifo ahoma so 0249 282 329 0249 282 329 21st Clinic wa wani tua say ye ka the sciatica expert ya yen ene adi mutintiman sciatica ne de na se ntini na eda wo to asesa be fa wo sere ho na twetwon wo ko to fa ade akura nye ye for wani kirem 21st Clinic na ye moa wo me ba cho ye twa scan san so na lab yin so ye bie ye wo machine ana mfidie wo ho a ede ubegina so ahwa ade kura nkasa ha wo branches a ye bie de bebebe 15 e wo Ghana ha Kumasi ye wo ahwa overseas Sompa ewa yesro pe san so na oboasen so ye council quarters
Accra ye wo Dome market Sunyane Nkransa Techima ye wo ho ne mpanyimfo ni nkoma ahoma yi so 0249 311 311 0249 311 311 B-Box Ghana yan na ye de negotiations papa de abedwa so bra wo pe phone wo petete phone mono pa de akura pa agege wani a ma menkanfo B-Box Ghana emfa mawo wono mo nkwa na mo se phone bi a wo pe bi abeje de ehia se watua 15% pe eda phone boko se opemfo enante no wo de 15 ne to de ehia se ukura Ghana card no wadi 18 years wadawro ma ombe spread ama watua ni nyina in 6 months na yade a won so watimi atua awie so for line ene ye wo ye ben GCB bank no edum so ye wo telecell office ho a frampanyifo sesi na ne wonom nya nhyehyeye 0200 24 another 24 another 24 0200 24 24 24 Dr. Ba ansa na Brampa ebeka jagumu amya kono ye ne doctor nkonkodi nkomo na ensem ni bi wo ho a ene mma nkasa yete ye mpenatwe bi mu emema bi ankasa wonom te won mpenatwe mu wo bi anka no kore asem wa esi dem ha kire se wo bi anka no kore be ma editro wo be editro hwan ne ye kwa kwagina die doctor akwaba ene Lawson asem wei yamfa binsinsen mu kom na die generation wo bi anka no kore ema ne se mema nye emema no so se manye mema ye me ya ha adwen o ya ha adwen o afi mema ne me ya ha adwen doctor ya me na ka ho bi na ma gro ne ye de yo abapa mo ene adwuma ene awie na mema wa hefo no wotiefo nyina so mo ne hwa na afi mo ne tie eno kre Lawson Herbal Center monimsem ye ne mu di ahia eye ukoda bia na otwe ne fini fidi nkomo fa pomoden ho na menkai o se odofo emene ekọ enipa ye nyini na se bisere se nyini na wo nyini no unyina ho odin mu ana unyini yade mu o mahwe mu te sen wade die mu te sen onu mu te sen na onna enso emu ete sen esane se ya enipa ye kwade meka nya mesem na nnoso e ba wo chew hwewade die yie o yade ya o asamonto wa yade ya o yade ya wapomodin wa hunya wapomodin otumi wo tumi se de wo die wo kire anopade na obedi awia obedi den anyime obedi die imposabe falso woni sika obu osika nanso ne apomodin ya hoden okwa na sa obai hwewade die yie hwe unum yie hwe wona yie na kai se o papomodin ne se chi ba kron ye fremu a ha bia ne akira obenum bie na wadi nkwamen apomodin ahodin mu no aye Lawson Herbal products ya man memedru Lawson Herbal mixture emma ene memedru Lawson Herbal mixture eno an ebenya abotre na anane anwa ne srade a anya frintinimu amantinimu adaho na akoma no atumi abojo abototin a pressure nkwa akoma no so moma yenhye ne nso na atumi emwa edede mo yade enti yentwe yade no yesi yade no kwan ne aboban amanipadua Lawson Herbal mixture esa adwuma ne de amawo ye honam ya meka ye ni pei akonno ene atenka ewo ye mu anama kwan da wiem o kwan da beposo be ma kwan da oba eho adesua me hu se pa wo chewo eke oda ba hono so no yade timi fimu eba ne santi oba no onyo yiri na be ma no nyokunu a boban ma oni padua enhye wa me fan shem if it is not on it is not in what in intem yade na ba from bacteria to fungi to yeast infection be clean be kwa Lawson Loke mixture and you drink din beme chill boy or say yeah ubetumi ajeso wagiso ye di amenka or say a healthy prostate makes a complete man ubegunsuo onchim ubegunsuo bi enkem na onte yawo okoba ne nchen enigie be wie peya Lawson Dilayman
Lawson delay man capsules name no and a topaye or the law care by your unsio na odi anom na kai say muntini ho ebe na frefre fa ejumadi ho what a droibi obanam ne saying o pedo draw and eto aton ya de dia hawache wa bompanie wa hemfidie mu wa no munro nyina be still an enko pa ochodo be na onom ye edro be na onom ye de na odidi nom ye Mwani enku na entim emwaye mon komori enyo so on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 999 0248 61 99 99 what in Tremubia about Lawson Law Care mixture, Lawson Herbal mixture, and a Lawson Delayman capsules. Aba simenu makai mamenya botre na menchire enonu yi. No kwasem. Ene awade pia nyinya. Aba fefe awade pi agigya wo. Kwasem. Ene gyenya awade mu. Efri bema na efri oba adentia. Ene mo ensayade eha wono mo adwene. Especially one more compound houses. And if she be an a ball bar, bema who I just want for Debbie about show a janabia bako, Josabia bako, a jaya bako, any pa and cron, any pa a do what she, any pa junu, Obiako subi, Obian in Hunsio, the Pomoya dear pa, the scientific power show, or you'll be a otte, compound houses, and as public, a year toilet, power show, a young one, and we are very careful, especially who use antiseptic. Adi apepa atu chia flashes na why day what na so what in chichere intem adi na boba amwase ekekawa ma just ora ho se wase ehyewa ma uhu de onyo ho won be ma da on te de yaw na oye den e na oti na muja cry de e2 kafra e infection section ne bia efri na krai oba wase ekekawo wase ehyewo ensu a eguwo enka aba ho nyina be free ho akwa law care mixture Lawson law care mixture eno ene adrone din ya mutedin ene ensamra ne abodin the virgin doctor no aye adro law care eye adro law care adwuma eye magana manti no mutisa memma na mutu esa din na ba efri na ekure no watenka wo fom yana enka sabi abawase yana ensu egu ho ehhehye ne nyina be firi ho akwa amwa dia dansia loke mixture entwa miensa abroswa enum na odi mu adansie onso ye ben obemai dia fa kaniu anioma nyome mayemu obemekwa na ekofom hia na ehi kitikitia na ehi ensa agye ho nyina boso juso kawa na yemhye show sabe be bambo ya asem ukogina we obechimwa stone nyeden emma uwia se be krasa so ayeden akem na eso egu ho ba be me be pawo cho kai se obanum loke mixture ba twedon ba be ma na onnom na ha obia enko de ya na se oba ya infection no na be me nyina kan wo ma no mu a we dia kwa na we dia ma we dia kwa we dia ma we mu nyina mo kan mom na monum loke mixture na ya de ne enko na be me niye mu pa dia loke no fe no ye unsuo na fanom topaye delay man capsules oba e pa wotio ka che be man say on for loke no nya nsuo na on fanom topaye delay man no e ba sa kotodwen e mu ba ye den sisie e mu ba ye den e fashi bia be kwa manage aba na mu bio be ma delay man no e siesie o me ma sam de bambo ama prostate no ade ahoden ama odun so twa hyenenso e ba so obedi nkona men prostate enlargement afi inflammation e bi anya oda cancer onana to nkwanta pai 0242 133
577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 999. Maybe you come on no. Make a chef for yet your phone say Lawson Locke a manum memanum nemuno who ya pim for the empower chow men call home cry untime numbi o ya bad time o ma obalu fu empower chow untumi ya den and numbi efeni mu no unya edumienu empower chow untumi enko ho kra na aboa dileman so be mai oba ho oba ni ho wa wario onware nya kwanse de wo enfi edu nwotwe 18 konkon ade a num Lawson dileman no be di mo that still emu na ase no aba fefe eda so in kind ya beko so a na anom doctor ya does say me na so no wadare we 1 second the pe me fashion designer me fashion designer man Piero o say na ni aba bia na woda oba pa Esther twumasi wa okay oba pa Esther ono na ama we look executive say Piero na me say come up man Piero tini aba di na woda dia oba Esther Piero nyame ensure ma ya mana woda pa yes me da so pa yenso so ye da se doctor arofo no we dia masomu a o I Lawson Herbal Center na yeti wono nka no we yare bia fa kwadan the virgin doctor na wontu ase emfama wo enuo ne nso so de ewodwa so Lawson law care ewo ho e de mo obi bia infections achekere no a woje ne ho a enye sanso na Lawson Herbal mixture enso so wo ho mo obi a so oba build the immune system na bibia so atimi aye kama ede ama yen Lawson the layman capsule so wom ewo ho ede ma be ma bia opese osipi na fe wosita ahomane nie doctor wiemidibi eto so 0242 133 577 bidimafo about hospital so men kan chaw se bra no for time ankasa nhada nto yade so no ontu ase emfa amount yade no ehwo de any specs se na sitie bia no for kokodan doctor time da so me pa cha on kran opokwa se mayira kuma se ebua kwa agogo ena ye wo fre doctor e wa ahoma so 0244 774 282 0244 774 282 3P garlic mixture Piwak Natural Health Limited and a diabedwa so 3P the garlic edroma pa ewotoa mu uje mu etimi bo eye krogen na afen so eye kama papa mepacho high blood pressure oba obunin say ye ne ya asthma kese amroso stroke titriti ye ne nyina eye 3P ne beje wo ahoman na frɛ na onso so kwaje wo die 0248 92 8824 Learn Dutch. Adofonom Dutch kasa German broni ubesua kasa pa dia mepacho Learn Dutch for ena edi motintimai aboawo ama wakokwa ewo German kasa no eka emu mepacho levels ni nyina ye dem A1 A2 B1 any B2 ni nyina odi dru ho a ye behwe ne aboawo efridwo ada kopem ye wada anopa ye beboa mo wasua kasa no sanso na weekend awia ubetimi nso so ato ache yen agrekenzema ebura so school mu ho a ena yewo East Legon de yewo Obojo American House mepacho enkran no frempanyifo ahomai so na ne wono mo nkonhyehyeye no omomo awo 0274 545 771 0274 545 771 Grow fine say obemu word grow fine edupa say me say a digital herbal center ena dia bedwa so ye de yan kase ye Ghana koko ena aye grow fine de anunsuo no ede eye kama enya nwonwonwo ya ye ne yie se na be ye bebo ani padua ne nti yo ba wo konfikire ya na niama nkoyie kura amfa ma wa soso obi modua so so hwan na ehwan ko mu nyina wa ye lenge me pa cha infections so otimi bo ho ban kura de free ho grow fine de obia ese eye freyan na open dodo atu a yemo a 0244 596532 0244 596532
Gino pepper and onion mix. Waduane beye de. Jollof no beye de. Nkwan papa ni beye fe na ye da. Me pa chow Gino pepper and onion mix. Me pa chow je wo de ne enfre wo ba pa. Ne awde ye bia ebeboa ama won so wani mu atimi abanyampa se obesima. 3A co capsules ewodwa so 3A Herbal Center energy aba eye cocoa master no cocoa no ba bi ehye bia 3A co capsules ene etu ase e de ama se oyam na hwie se eja wa yam tim se cocoa ne wo wani so hwa de a wo hunu ne ye sisi yade me say eye 3A co capsules ene ebeboa kuma se ba bi abefa bia benya bi Colenac Danny Farmer Misty Herbal Pidank wonum nyina ewo bia homan na frɛ 0546 107 EBA phones and accessories me say and na phone ye nkopesi ka twitwiri die nkwankoto susu ansa na ye nyamono wo phone no niama nkoye mfama wa EBA phones and accessories wonom na wo phone no ene ehwo mpempena de nyina wo nsaka bia wankasa obehunu say yes waba town de nya se sika no de 40% pedia to table so phone bi e de wakoma so bia wonom be yi di amount na afi wo de Ghana card a kire a edi adanse say wo 18 years me pacha wo kumase a me pacha enkran Circle American Mall ni mu an ye wo sanso na edum kumase nso so ye wo Central Prisons Runabout wonya dru honom a ye behwe na yaboa wo Kojak Farmer me pacho apose papa ya edija bidia ye de eye Kojak for de na ye kwato aba no ye hu se Kojak de apose papa won na dia bedwa so me pacho won mo fluoride ma wo sene eda fita na afi wo sin achinam no so eye bare pa ede ma won wo mouthwash so enso ewo ho me pacho Kojak na di procode ba ye ntie na ho dodo tipa wa wate aguso a bowra pharmacy shop bia mo se ma procode o ka che osafo fro bi na wo house da bi enye procode forget it from women say here now so je wo de 0531 069945 0531 069945 RSYD Novigi Studios me pacha passport picture na pese wutwa no podcasting na opesa wo ye no film bi a opesa wutwa wo pe studio papa ba wuram akwa ye adwuma bi sei dia RSYD Novigi Studios and American for one more a day amount where Juma ye pa Accra and a one more Michigan crying Malam Abase off First Kokrokov Street and a one more one penny for one of my crowd was on Bejo so a home and a fray 0574 715778 0574 715778 Best Brain Publications Limited yaba wonom ne nakafo akọbenkro se afi BEC nom ne wasi nom na nkora na kwakọtworo no wo mu benya nhwesodie bi edi nkunim etime pacho ukodwa so se wo ba no wo class 1 kopim class 6 se wo JHS wo say Best Brain for wo me wo dwa so mathematics science English nom ne wo pone ade wonom ema obi ne fa koma oba no se ne be ya na desua ebetimi etumpon na bibia etumi aye kama adofo nom sania na me ka kire ona na mpena twen a wade odien na ekoso ye nyina ye nka nokure wo opokui wo si oba yi na nye wo opokui wo si oba yi na ejai wo nanso so eje patrepa no opoku kro ya timi akofo oba ni mfonyi dia kwakọ tu Facebook si ehwe na daja eje na Abraham Pabremai nana ya bedasi nyame hira opa na yenche ye tiefo ne yahwefo nyina nana ya hwe abrabo na ye bono wanwe ya obewali se wedding kan so na wawe kra do asema dikan kwoto mini kan ko abeba ne so o se ye friend say vida vida no ani eni wo David ba ko bi ka ho Kevin mrano mabon kire me Kevin e kai said nana ya hwe ewiase de nipa uguo na no ana wutwa yo ana wo pede abripia udidi apro sa vida ya ye kana se mo wasante mampon maame ewiase wo ya de adwene ko akiri wotie kurasi o media ansa na mebo opogusu mpese ma vida hunu ba bia na ogina Kevin as ye vida wan vida chroboa abaya 33 years 33 years boy no 32 and abaya no 33 na sa abaya 33 years vida chroboa yi okọ church of Pentecost
enanso biom o media me no kasema wo de agya naso bia naso na ya tie da bi na Abraham pa tetelesta na nsen ni ama ekoso no tie okọ Pentecost o eya kura wo makia safo a wode ni moja ebetete no wosi kobo wadagam esendi obi na wutie kurase sebe ye nyina ye fra kurase na bai na obi mfa unya uyi a media ho na nyame akodo ba ya nana ya oye uyi no ankonya ni pabone ni sebi baabi a wo wei o twinu nkura wo twia na akosi sei wo se ma waye wo se menye nana ya nkentokwa bi wom ugina ho se wo ntiase ene ne ntira biem nana ya hwa aboa ne ka nibre edie ne si se chejema se ya metu mpaya na uzu mpani biem anu ose ne me eka mabonu se wansi di kura meje sebi nana ya memene wa akuma kotua dadada memene awura ya ka midimirika kotua e wohoro me sakura sebi onse ne mosem ne dadwa so yese wa sante mampon vaida twrebu a wiye tire ya obi animu yo obi animu wo te asante mampon ya wiye tire so obi animu so ni abranti opokui mo hihye ho fie miensa e wa fidie so wa bra wa sorry Pentecost o munim se wutimi bia wadagam akura video de Sunday sankwasi asemo ya ni sai sankwasi asemo ya ni sai na u photo amehwei opoguzo obewawa nka tinidie be na wom nka tinidie be na wom na ya na so hwe photo ni bie e wo senka hwe photo ni bie na nipa miti money pentia ade awura na ya na tan hwe wo bi peja osura na se wodo pa o so bi peso ye wiye na ya no odo opoku ngwati ade a waye no enanche no o peso ye wiye na o ware o na katuani audio so ye tie yi ene niema wo ya ugina hana electrician bi ana hwan na ni na wuo ani wuo na aka no ene de electrician ene ba wo dem a wo de foma no gu man nyina ani mu ase wo gu man nyina ani mu ase se be ma juice wo ye na sebi ya no anesai ema ya biti sei ana ese adwuma no ema ya biti sei ana ese adwuma uchiwe wongoi opogu wawo ade bi ohonoma etan suo nana ya ade awura na ye no wo hwe niam a wo yeyi na memre opoku so opoku nya nkwase asem na wo die no sika na sim denji asim ni sana na ya utimi enede na ke kilantia nana ya he man mami samra sabasa bopo mewire fi masama obebia be ma be kase mami ho no fu kakra mami ho to kakra o to ma be na bowo ana die bia no dan wo ko hini ada obe sore wo so no wo ye ko hini no a obe video di atrew ede no be yatrew kavi mu nyina mu tie ni ye mu tie na mu tie oni azuka mu tie na se emema no so ye bio no abrim ni bibi ai unse Facebook uko Facebook wa emema na woni mo ba bia no omo frɛ wo straight na wa brim ni bibi na se wo ya mistake na ukofa ehwo no be hu ade ni sei kire sebeyin na jira so azuka mu nya wo so nka se wo pa bia di azuka mu fa nyansa o azuka mu tie ni ye o ensema da wo na hu wo ne kavi mu tie se dia ba na hu se mano o mu nyina tim video bi no mu de send microphone send meme video hwade awura yi vaida koye wo peja na ba ku kowiem ana onofu wahuri ana ni nyina ana dabonti o tuinu ade ho se na Pentecost nyame kire wo se etoso otusa ana ne tuso onofu so yankuma ei ma video ni photo ni nyina ei photo ni da mezem ei wani amo wani amo da bia no de wunya huno ewe di ni enya di ebehunu ni yes ye pa adwuma na bi ye opoku nyankwase asem na wo di wati duba wo nyankwase asem abrantie tesew esem hunu ni semfon we ya wa wudi no wa yema edu ba bia yesu nyansa be ma watu kwan ne maame ne nanan mu akurase ne nuanom ebe fre na busan sika obekase bini ho omba bia watu skabu ene usu se sompa fo nkwaje ma wo onse usu se ye nkwaje ma wo opoku su nyansa next time omena ni na ho ene mana abano ebinom nana ya no kreba ku kura ni o manum abrabo funu ene samfun ene omudi ojibi ha sana kwaso
sa audio ye nya ye eye prosi ni bi na se ozu twi abebe ye o onu na tete so opa brantie no nya na obeti ne nsanwo na wo ya jibi wo te zantima ko oba hunti wo ko oba hunti na de wo jifu a wo je se mete no ana meye se ba bia wo tipe tonga 20 wo ya abo mienu se wo na ye prosi nya ne pom tare hemo enye sika na de pom tare hemo mo peke de sorry so what you when so be si opoku ne na yiri eya me ya say my lady ni ha obaka sa abrampa mi ti ya me ya abrampa ti wo mrai abrampa wo mrai adiomu everyday adiomu ya na tan everyday ese bufuo etu opoku be bia wo bia no tususu foforo no payira fasina na ya so no pa bi ma o hwehwe mu ma o ya gini ni mu da ho di osuro nyame di o mpa duabo di o mpa nsem hunu na ya mpa bi ma no pa o say Kelvin so ya no da o o te nsem o keka wo suso jagum se na me ka che se ne nkasa mba wo suso jagum ka che se nkande o ba won pa bo so se yo Nana Abraham Professor. Nana ya. Eji opoku no ni sika ba bi adu. Ashe. Ashe. We wodi ayisra ha. Anu odi. Wodi ayisra ha. Banana ya yawo. Wo betina Dubai be show ba Ghana. Nana yawo. Na ohun say opoku de no broken heart no. Broken heart wo. Aha, eba obi anu de ode ne de ye. Enti wo sha ne tiki kana na okota ne nude e na ode kwato Facebook wo so. Enye Facebook no ode ko ye wo. Say ya busa nsisi ye. Wo se wode to hin. Wo se obi a TikTok account na na wode ye no. Edi enti. Wo de me ba. Facebook rank ye. TikTok. Wo se wode to ho a ana omu e blashe no. So o adwene a ti enye TikTok guidelines in the save gay ya. Ka gay ya popular. Ki ya tonyo ya chese her broken heart no e real. And now me betna ha ka say broken heart etimi ma nipa nkasa to tea bread no asan fasa me na nsuo na wo dware tea bread no eti broken heart ya real wo ho ahwe hu ye na bi anyew adofo no makeup fefefe ya ma ye ne da me ye abna broni e na ahye manyonyam saa no we say wono obo nipa enti wono wa hyeda abo me na maye sokosoko awie ya uhumi abna broni e wa adwe kwanta krofrom oba pa nyame enhraw JB Palwa ni din eno no nti wo so ukwa akoye event bi e ma remfi se obeto afa ho no no so wadwu said ya wadwu mi ya de adro di adwumade na na de abena wie ye no ye de afutu sam ene bema enen na mafo aba awade na aba wade a ware na waso nyow enya sa na wo twempra mesra yusu wuti fawuti mauti ni nya adwuma enkonkwa ya niam atro kan ade be che na o case ene yeda hai mi amesom ne